Chief Executive Member ke Kasihil Autonomous District Council badang Shusha Jitshan uba Titus the Welkhan mentang sni ulong bu trang banwan ra e garukom trekam ke basai banwan ra ru jingyajan hapreng baro ki MDC nadu ki bana kaliak sinchar ban kaliak persya ban lain nak no konrum konram hakajo ko por ulai thu bakat kum ke jingpen bet ke Shuki Deputy Chief Executive Member kan le cheka NPP ban baro ki Executive Member di balalong hakapor jong ba tenbel dekhar kinne kumju lain no tam kat tukat ne ki jingpen kala hakayeng ke balai phongot ke UDA ke don ar phongot ki MDC kentup ke UDP prangot NPP inrungot HSPDP arngot PDF way Congress way but MDC shimet arngot na ai ku blay ya borok ki borok MDC jangan di bala ai ki jing syariah na long komisi ya ni kong hi kalong ba pan penyak bet ya nanti ya ke kontrikam jaga district council kum baga deba ngah penyak hi lamba ka constitution lamba ka 6 schedule ya ka bala pen kop war yangi banle ya kini kam kimat kibede bat kadak bengke ko ano ya ka list ki yam nangba nginyo no ya ka state committee nangba nginyo pen state ki kam ki bahasa aslam ni lai banai ta ki don sibun ki kam kibede ba sensyar ka kada kumha ki ilaka ki don ki leadership ki simship ki balakut ka tem go joki ki bangiladai ban penthamai ki laning iladai ban pelong ki election ang tagi don sibun ki wi ki kam ki ba council ka sa tending mentala lai sawana tingin persian ban step tindak ini ki jungi mentak na ko mga laom nela sawana ha ka jing sia na kalian ka government ngiling ibut be ya kan notification de government kalabu ban pelong ka election ka kat new tarik dan re namar ba ka don ka good years pasti ya kan dan ray nakaliang ka gobernador pa ula notify man ta kasi ba tunjuk ru kakut ka ba syong men kasi kala hol kan kan notification mo tingin man se ban ha ban pelong kan notification ka David tik tang ya ka NC ya ka ST committee dan ata kada ngimla ban move ya ka NC la ni sama ray ya kan ingin sale kamatu ni namar ba kadon sa kani kiting jaru kan ngimpat kwa ban rush kubang ong menengi kwa ban aboy ya ki session ya kan ingin pekat hadir kat tukar depo. Kayu dia ni stick ya kata. Kumba larai nak sarai kan long muta. Ini benai Si observe kan. Sampai ke ke bakal lele. Ke bakal lele nak kalian ke observe, kam-tam nak kalian di situ. Mengarang shifty mata sini. Tingin sampai iban le ke badan kam kanang ba ka kat kungkirul ki an ki bede bat ka budget. Ngin sampai ban le ya ka ba konstant tam. Kiyam long ni kum tu hi na tharai kan num da don ka jing kala la ban kala ne pai re kan num da don ka jing major change karai na du mencuai kalau bau di TCM undai nak kalian ke NPP tu di TCM ni undai nak kalian ke NPP ka komiti ka bakal pang ka bangiong ka coordination committee kani ka coordination committee ka kentup ya ki nomi khamat kejungi nang ni ki belalong komiti senior kejungi kani ka komiti kan pej ngor ya kar kontrakam dan ka isi balada dan kinu nugi kam ki ba kum ka isi le sing shem jing e ngin hab ale kot sat lang ba ka coordination dengan ngai balang ba kani ngin la ban peniai bej ya ranti ya kar kontrakam ni ko konsil haka be dei bat ki para member ka ngan persyang ban wanra ya karukom trekam ka badong da ka jing stu jing karukom trekam ka bandan ka jing ya kliu jing iwe banginu mele lenda ya kan no kam ngile da ka jing tip lang da ka jing konsol lang ya iwe idukhat jong ka stu committee ba kum juru ya we idukhat jong ka kenhun ke jungi ke bangi orang ke UDA bat kindan ki kam ki bangahap ban konsolang wat ya ki paralog MDC ki badan akan yang itu na persyang tu berwanra ya ke ST committee ke badan ya ke transparency ya ke accountability bat ko mangalakran po house ngan persyang tu berwanra ya ke isi ke bandung dan
kajing le silia khmat yanu. Tengah kermen balang ba kajing ya susu jingmun. Kajing ya mir jingmun. Enam dan syuk kilo kajing ya susu bakla.